haray o bayano Ustaz Taibu ɗo hiɓe ɓanginaga ko honɗum woni islam. Hiɓe yewta fi darngal seeɗa e ko Allah landoto nelaɓe ɓen ɗon e ko Allah nyawata ɗon malaikaɓe ɓen. Hiɓe yewta kadi nderga fi laamu Seydina Umar ko rottini lampu on ɗon o huɓɓini lampu o. Hiɓe yewta kadi fi ɓe fabiri kayɓe fi yo heɓu ɓiɗɗo e ɓe yennaɓe sahabaɓe e fi piiji ɗofteɗi Allah ni waɗo wattere on tigiɗen e lewru ndu e nange ngen e kiliman on. Hiɓe yewta nderga kadi fi nafa yiite. Hiɓe yewta nderga kadi fi laamu o sahabajo wi'eteɗo Umar bun Abdul Aziz, laamu makko ngu nunɗo no ha kulle ɗe weldi. Ɓe yewta nderga kadi fi hakkunde nelaɗo e o bunɗo wi'eteɗo Abdullahi bil ummi Maktum. Adnaw o wayri o nangi nanganɓe go'o fewtiri fewtindeji go'o e tawde kadi ko ɓuri heewude ɗin nangandeji ɗi fewtirde futi adnaw gon ko prewtibi adnaw fewndo ɗo ɓuri mawde l'école islam hande par que hani andude honɗum fewndi e nder adnaw ko honno fewndorɗen ka diina mo ka diina ɓe nela saframa ɓe maaki jeeyaka e amin on mo tawata ala andi ala maafa ala miijo ki diina kani ɗo nder si woni ñallal gootal pet e nder gurdam ma a jooɗaaki miiji tawiɗa taw ko honno ka diina Allah fewndori taw ko honno julɓe ɓen fewndori ala e jeyaka e mofde makko e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Donc ko hani wonde première préoccupation neɗɗo wi'eteɗo julɗo a ala a duwaka heɓude hayɓe hunde ko hani mawnude ka wonki ma ko hani mawnude ka ɓernde maɗa ka gurdam ma ha hewti ɗi ka diina Allah ka est ce que diina kanno e jam est ce que diina kanno e jam est ce que julɓe ɓen iɓe e jam ɗum ɗon ko ɗum haala wadde ndema hunde arande ɓurde mawde sabu senndugol hadis nana sattam maaki maɓɓe maaki jeyaaki maɓɓe on mo tawata yimɓe muɗum maama muɗum ala e ɗi diina kano kadi ɗum jon noon nde so tasɗike adna o fewndi e makko kon e fewndori noon on taway ko wiyete l'islam goto woni ala yiidu ɓi islam o no ala hiindu ɗum yowa dow fi ɗum wona wonede maɓe si waɗi noon aɗa no waɗɗi e minen julɓe ɓen yewtugol fiitaako ni honɗum woni ka honɗum ka faala honɗum ka ari ɓen ko ɗum waɗi ɗum ɗo programme ramadan mo waɗi yewtere nde o wi l'islam au delà des présidés l'islam au delà des présidés ko mawɗo markunoɗo adna o tamma ɗoɗo ɗon ko yewti andi so l'un des plus grandes pensées de l'islam d'abord d'accord donc kono c'est aussi un prédicateur incompris pour certains parce que no woodi yimɓe plus tawi ɓe moƴƴinaarima no ɓe faalirano ɓiɗiɗi ara ɓe jaɓama ka nder ni ndaare garaka so ɓe beesde ɓe moƴƴini e ndaare kadi ɓe beesde ɓe moƴƴini ɓe yaltini nder aussi jon noon mo kala e dawru muɗum e télé masengo ta wonde ko jokkiri ɗum e walli tanko diina ko ɗon no sim nanno saydde jogo invitado a shariat wal hayat ɗum no wiyete kaduma chaine Al Jazeera o wi'i wondema noneji julɓe ɓen fof kala no ɓe sifori e tawi ɗum binde nden eno natodiri e binde aqidat ahlu sunna wal jama o ɓen ɓe jaɓe nder o wi'i haaj belas weddi kon Allah teɓe o yewti mbi o ɗo e Salahuddin Ayyubi so darti Salahuddin Ayyubi tarika makko on o jangguini ko hombo woni ko tigi tigi o taway nafiyara mo naati kadi naate ɗon ha fala natte naat o wi kono ko Allah o wi ko kan e on aqida makko eno wayno Allah subhanahu wa ta'ala waɗi sabu woni ɓantal islam fewndo on tawi juulirde julɓe ɓen haram goo e arande ɗin tati jantaade ɓen ko yahata duuɓi temeɗɗe jeenayi alyahude e annasara
no jatti haram kudus ak ha kuwawangal catholique ɓe watta golle feere de fils et de Saint-Esprit moolananga yowa hoore suudu Allah ñande ko bimbi mum goto on suka adi on sey salaw dina yidiran o dari e konni kunno e hoore ani e natto posta kunno metti mo hawrana o inni mayi e fo men maawi ko hijje ngal ɗon ɗon l'islam o hen suudu mum e hoore ikhlas anni e natto posta ɓe yeyi ɓe ɗekini kala keɓeraɓe ko won somɓe waɗi fof ɓe delibre suudu on ɗon seybujo ɗen ñande ka sariat wal hayat ko wii mo kala e nder diina kanka so tawi tigi no woni ɗon dilluɗi seeɗa so tawi no ka nder guru o ahlu sunna wal jamaa aray yon tigi torane duwa o jokka kala mari daw mum o rol mum tawi joni noon ko murandu fewntani alamul islam ɗi on hannde julɓe ɓen hiɓe haani ɓeññinde tuuti wonko wiyete islam e wonɗo islam faa wonɗo islam on haɗen ko tele musifaɗen banni yimɓe yen ɓeydo mbiyamto ko barkini o ko barkini tawde diina l'islam kam ko diina gabaka kammo koɓe men fofoɓe tedduɓe ɗe wonni mum ga ɓeta kono gasa wode ko ɓeyditima hara question ji lamdoyde ko ɓurɗe yanñude ko tumbodirande e sappo mum ko en ɗo Allah subhanahu wa ta'ala yon asko ko yewten e muɗum ta ko wondi e iyaɗo ta ko sappo makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ko yewten ɗen eɗen doromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala oɗon musidɓe julɓe tedduɓe nokku kala ka ɓangorɗon ɓaɗɗi woɗɗiti yo Allah subhanahu wa ta'ala tawnon e jiyaɓe makko ɓe o suɓi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o mantiɓe kadi o waɗani ɓe kadi tadbiya ni o laɓɓini ɓe e o laɓɓini ɓe kadi mi mana e ko ɓe heɓi ko wiyete taskiya hunde mekkude heɓude e tere masengo Allah subhanahu wa ta'ala hunde nde welade yani ɗe lewe ɓe wonde rewde nde rewde kono ha jaham ɗum ɗo on ino mettani en ino mettani en Allah woni no yoga e jiyaɓe Allah ɓe Allah subhanahu wa ta'ala seeditani e gurdam muɗum walla no ɓe jokki ko o ko ni ko ɗum ɗo tigi Allah faama no ɓe koni naɗirde ni ko ni tigi Allah subhanahu wa ta'ala yiɗiri wondema kadi e hoore ɗum kadi ko fi makko kadi ɓe woni waɗirde naayi woni heɓuɓe ɗum tawi ko wuuri ayde ɗe ɗiɗɗi sifiɓe wiɗi ni ko dokku ɗon ko ɗi tigi wiyete taskiya ko sabu ɗum waɗi enen kam inde men finde men nden no wi yen teddi duwanoɗen musidɓe men julɓe akkitiɗen e nden ɗo fuɗɗori pewno nela sallam hay ko neɗɗo meɗen mo andi nderoɗen mo jokkuɗen ɗo feƴƴinɗo hande haray en naadimo e ɓeya ɓawoɓe hanaɓe duwanede ɓen e bi mana jogane jikkuji moƴƴi bi mana jikke moƴƴuɗe e telema sengo ma eɗen jeeyaka e finde men nden aqida men on yennugol ɓeɗɗuɓe ɓe ma ɗum huɗu gonɓe ma tawa ko ida ɗon no jam dennanangal feƴƴuɓe ɓen fof ko yen ƴettanɓe gotel position ji ɗi feƴƴuɓe ɓe fof ko yen ƴettanɓe gotel position ji ɗi ƴetten position ɓurɗo moƴƴude ma ɗum ƴetten position likkiɗo ɗon on moƴƴo ara yahanani goɗɗo o sabsiraki ɗin noon ɗiɓe hakki probléme to ɗi feƴƴuɓe ɓen fof ɗuɗon nelaɓo sallah sallam e sahabaɓe mum ɓen fof position ɓurɗo moƴƴude mo yitta hal sunna wal jamaa ƴettanta feƴƴuɓe men ɓaawo e julɓe men ko posɗon mo qur'an o wi walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم الآية Allah dal ben akkude ɓaawo ɓeeɗo ɓe wiya jooma amin yaafano men bakkat ameɗi yaafano ha bakkatuuji kadi ɓen addiɓe men addiɓe men ɓen siɓɓe amen nene gooto amen adiɓe men e nde ɗo adiɓe men gonɗi adiɓe men feewude adiɓe men sintirde ɓen yaafo ɓen hara a waɗaali ka ɓerɗe amen konna e ngay wonande yimɓe gon oɗo police ka ko waɗino
l'islam on kañum no tabintinnani wonɗo wowon ɗaɓɓanede yaafuyetene ma sengo ka Allah subhanahu wa taala ko o timmini dewa ko o timmini moƴƴugol o ko sifa fewɗo o si o wallike ɓure l'islam on no ɗaɓɓitananoygal Allah accama hara ha hande noon ko yeddani Allah subhanahu ha hande ko manginani dewal Allah subhanahu wa taala l'islam on no ɗaɓɓino par ce que julde nde nelaɗo sallah sallama juuluno sahabaɓe feƴƴinɓe ɓe ko ndi julde tigi tigi woni ko nelaɗo sallama juulaka kadi ɓayo belɗa ko jangganaɓe ya kon ko ɗum o jangga wiugol Allah yo jiyaɗo ma wawiɗo ɗo ko jiyaɗo ma si tawi nelaɗo sallama jangganama ɗum ɗon ko pellet kanko Qur'an tabitinanimo tabitugol eko o yamiraɗo mum kon ha gasɗi wondema mission makko on timmuno ko o manginno wondema kala kadi ko luttannomo e faljere ɗum e goopi ɗi o wanno wondema Allah on ko yafanimo ha laaɗi poos si o ƴettita o maydaki e bakkaɗo ɗum fa o maydaki e rompugol timmingol ko ha o seedi kana imo wuuri taw hajju sakkitiɗo moɓe hajjuno on kamɓe nela sa sallam sahabaɓe guluuje jeenayi ari no dari yeeso makko ɓeya tawi ɓe felliti wondema nde yahitande taw koye ga ɓe heɓitata ka jama muuɗiwa ɓenɗon hande kadi ko neñande ɓe ndaari ɓe landi si tawi timmirnoɓe sappi ɓe andi eɓe mari daroya kono yeeso Allah subhanahu wa taala landite fi ɓenɗon nas'alan alladhina ursila ilayhim annahum sadaqu men landoy to ɓen yimɓe ɓe annaba ɓe nelano e mumɓe men landitoyta kadi ɓen nelanoɓe e ɓenɗo ɓe yani annaba ɓe landitete mofteɗen kadi landitete ɓayi programme galɗal ngal position ɓurɗo hulɓinade pijal ngal ko Allah subhanahu wa taala yewti ko wondema wono ay e hakkille noon ka suratu Zumar ɗuɗan e programme fidal ngal ka taguɗo o yewti ka situation hulɓini ha ɗe ngayje والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه dan air dan hak lan dongkan mudah ngal wala dan dibu tadi di do dan mama balik yang tare di sini bawa to di do wan nyap dan sedikit di do jangan ngal dong dan program boleh Allah subhanahu wa ta'ala wa ji abin nabiyyin wa ada wa qudiya bainahum wa an fi di bobani kan gobe wi tuma hunde hulbini ka alquran an fi mudu hawni ko heewi kon bande arpata de appay e lawol ko wete mabniyun ala majhul sadir hulbino to ha tawa bayi won tigi tawa situation mo ka won no hulbini ha na ko no mi ala won ko do wona nan do ha mi ya wele nay bayi dum ko biren do tawa kala to dab bide na ibu bayi wona to kenen tawa ya do tawa ta buri hulbinade ko wadete mabniyun ala majhul waji'a ate ala hulbini ka hafiti annaba en de sede en hatte nyaale ko ne maɓɓe haala pos yirto e kañum kadi groupe bandi fof kañum kadi wasiqa alladina kafaru ila jahannama alma ɗon kadi yeehe haala pos wasiqa alladina taqaw rabbahum ila jannati alma donc o yi programme ji ɗin fof ko mahaji alal majhul ko waɗe ko honɗo ni wadde ko honno waɗirte no hulɓini fof woltako ko honɗo woni wadde ko honno wona waɗi de ɗum ɗon fof watake woole wiyete ɗum waɗe basiɗe
haka on murandu waɗirte ɗum haray hulɓini haɓɓe iti keewa yiltoye noon kañum kadi yeeso ton wa tara al malaikata hafina min hawli l ard yusabbihuna bihamdi rabbihim ɓen ɗon kadi wa qudiya baynahum si tawi ko tawa kon fof ñaawama bonni bonna taw a tawaki wonde on situation no huɓɓini ka ɓay malayka ko wiya la yasunallah ma amara wa yafaluna ma yumarun kono ɓen noon tigi ɓay ɓe tawama e programme on ɓe ñaawet kamɓe kadi udiyede bayno kakki ɓe ɓay ɓe tawama jon noon ko ɗum waɗi musidɓe juɓɓe tedduɓe ɗi situation ji ɗin no hawni ino hurɓini moƴƴa denen ma senko pi kaɗo dina islam jon noon ko ɗum waɗi si wiwɗen e yimɓe ɓe andanɗa hoorema nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam par ce que Allah subhanahu wa taala o darani en ɗo wondema ɓen ɗon kadi malaikaɓe ñaawe hakkude maɓɓe arɓe tippinoɗon ha gasi ñaawol ne fuɗɗa peñana yimɓe ɓe mbiya ko la e gosu tagguɗo on e protocole ji makko ɗi fof e ko arta e ko fof ino ara ñande nag ala ha arto instalo ta ɓuri arti Allah no fimu wonanoɗo woolede ɓurɓiniɗo on e hino o ari al wondude Allah subhanahu wa taala kanko tigi o ara ma Allah dani wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa jooma maɗa ara nawigol ko nelay kanko tigi ara jaa rabbuka al malak joomaɗe malaikaɓe haɗa so tawi ara wawa on waɗama atudu gana e ɗum ɗa wona faɗi ɗum jiɗinki ko mum ko ma wuo maɗum wawa wona wawol haara jooma maɗa ara hawra malaika sappini taw hiɓe sappini mana hakkirde sappina taggo ha joni noon si o ari noon o ñaawi ha dandi gasi natoɓe yiite naati yiite natoɓe aljanna naati aljanna wo fewdo ɗon noon tigi tigi on sayno wa taral malaika yiya noon malaika ɓe ɗoholil alif wallah fi kalimatil malaika ko kala ko wiyete malaika ɗum fof ko Allah tagi ko tawanno nden ñande koko ɓen ko wiya na woɓɓe ma yiya noon ɓe ko ɗum ko taral malaika wo haafina min hawle tawa hiɓe wango sera arsi o yusabbihuna bihamdi rabbi tawa hiɓe wiya subhanallah alhamdulillah subhanallah tenade wonanima yo jooma alnimen ɗum ɗo alwino men ɗum waɗay kono hani meɗen jiɓino ko honno ko taguɗa ɗum fuu moƴƴirta ɗum e tande wotere ñaawa hakkude maɓɓe hakas nunɗa e ñaawole nden tawa hay gooto toñaka jam faka heyƴe gootum tawa gonga on tabiti yaltiri no wi'irno tan tigi 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 laatike e hoore tan mo wiwnoɗa o yo jooma en mbafima no hawni en mbafima no mawni subhanaka yo jooma subhanaka yusabbihuna bihamdika alhamdulillahi rabbil alamina ɓe yettima yo jooma lanɗo numɗuɗo lanɗo yurmeteɗo lanɗo moƴƴuɗo mo tawnani men e haɓɓaɓe e gasaɓe e jasinaɓe e nagaɓe yite yusabbihuna bihamdi rabbihim nadali wa qudiya bainahum ñaawe hakkude maɓɓe kamɓe malaikaɓe kamɓe fatte on ɗum ñaawete hakkude malaika ko sabu kon son pensa ngal ngal wonnituno programme de situation de ɓuri tawi dendanalngal kammude fof muncitama leyɗele fof muncitama pelle irtama kala ko wiyete bahar wattama yiite jinna e malaika programme de fof sansodiri tappodiri si programme o lannitoyni malaikajo kala heddugol makko kako jarinoɗo poste watto on ɗum kadi haala ko ma ɗum ko régulé ani ko ñaawete hakkude malaikaɓe ɓen koye malaikajo kala monsieur malaikajo aɗa imi darino programme darnaga les ports sont pas ittunoɓe ɗo hay simi wawa ƴettude place an helta on noon kadi yaɗa ɓe place mum ka dari on ɗon ko helta ko
kala hetta ka wonno ko ya bayno do nyaaweta malaika dari malaika ya taya on tay ewne kadi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin biye joni non o waɗi jinatuɗe kede ayde ko tabintingol wondema annaba ɓe tigi e nelaɓe ɓen ɓe mari procès mo ɓe ñawoyte ñande ɗam jonde sata sallama kanko o heddi procès makko o waɗi ɓe adna ga o seeditana so yeeyi o mooɓiɓe dendanagal haabaɓe fuu o wasɗiɓe ko wasɗiyoto kon haagata o wi ene ɓay mo andi peut-être ñande dal kam ɓeɗo mooɓoyde o mooɓe o nandite fi maɓɓe ذلك فكيف إذا جئنا بكل أمة رسولا وجئنا بك شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وهون جبري ñande mofte kala mofte addana annabaɗo mum ko seedito hankadi ardeɗa yeeso ɓeɗo tan seedito e ɗo seedita konngol koko malaikaji annabaɗo o seeditoto e ɗo mofte ɗen kon e ko mofte ɗen kadi seeditoto kadi e ɗo kadi maɓɓe ko ɗum waɗi si seedeji ɗin ɗuuɗi ñande tan واشكر عليه إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Yang di sini juga itu pelanggan dari atau yang ada pengenalan bukan ayo lo. Kawan nunggu bini. Tuma yinde banna kaso jidi bodu manna tay ko marna ko fop yimbe arbe don be ko marna ko wiyo ni ko bon ni o wanno dum do ni o do kerta ni sibum udani man ngare mo nyalam. Ñande noon kala in seeditoto ko fof immoto seedito ɗum ɗon haray ko hunde hawnide Allah wi o walla e nelaɗo makko ɓen annaka yewtoyi ɗon kadi o walla en joni noon ko wasi rasulullah sallam kakko o ɗaɓɓitiri seede yagal ngal ka gurna o wi ene mi yottinno ko mi nela e mon ko mi wanno golle an ɗen no haniri noon sahabaɓe ɓen fof ɓe seediti ɓe wimo بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاد. Tawsi ko nanay ko garam ko ben ben yoton tawsi ko dum ko ni dum ni ko ni ko saka ka sofi dum dabba dum ay ko ni karan nala ko dabba ko so hew be la be wi mo hay ba ayotti ni nanangal suudani ngal hay hunde si tawi layi ji ɓeetu ɗigo wino no wonno ko suudi ɗin ko kanji andini mana kakkotono hennade goɗɗo ko mo nandi e mum sifati layi uji kanji ma si tawi kadi wodi yimɓe goɗɗum ko ɗitino ko ɓay kon noyi ga goɗɗo waali yimoy manni tiɗɗi e makko yakkatata ɓen no kadi kamdani fa ɓen no kadi kamdani honɗum ɗo woni kono amma kan Qur'an tabitinani rasul wa nama tikino mak ko rasulullah wa ma huwa ala tayyib min wa nanu rasulullah wa tayyib wa tayyib bewi ballagta risalata wa addaita al-amanata wa simidu no wodi wobbe go jetto be ya ayuha nabi balligh ma ursila ilayka fa innam tafal wa ma ballagta risalati bena igiri ko be fala non bay be hojjirana ko anda wodi yimɓe ɓe data si hakkata e majjere si nangi goɗɗo ko fewnata kon Allah addi ko fewnata kon kanko ɗum fewni tan alquran karim ari ko fewna yimɓe ko udallen mum tagi kamɓe ko ndemɓe ndawata ko fewni ɗon andi ɓenno ngar yala ɓenno ko ɓe Allah faami ba daji da ay yeden no sala pour sali biri de non ben adde ko do biji ma ko gara ba jon non dom be wi ayotti ni nangal holare nden atotti ne timmi wa adde kal aban wana sahta ummata abani mo kede aja fati de yam wajja anta billahi aqdi akidi ahadi no dina Allah kan nyidira no haaniri non tigi tigi a woppitaali hay fen nela ko weltori ɗum ɗo ɓe weltori ɗum no sabde faana ɗum hiɓe annduno wandema Allah lanɗon no jentiji mo nande kono ɓe tawi ko waɗi ni ɓe fewjora dowgal patron o woni ɗon ay ko dowgal o woni nandaki ko
parce que mo ti kan wo ben ko da na yo yi mo na yo mo mari dum na yo yi mo ya na yo mo tipo ben no kan e group mo kan ben ko Quran yenti e wonna ko do ga ko kan ko anda subhanahu wa ta'ala ay man bisama wanda ka kan ma pinong surat tabar di kota tafsir sa pusat tanda filosofi dia ini tak ini ngapa ini saat ada Pythagoras ini beberapa pangan Ofiok kini doga owi Allahumma had atawun sede dundo betal mawan vita mentero yang akhirat e pinta dundo kedo zika pamero wikira dengan Allahumma had pas kena karena wa fowai takap jam ini owi Allahumma had lada tahun sede Jolino si tawi kan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawi e hoore ko timmini ko seedi tan a timmingol kon fof tawi ñande o waani o ɓure ko o wi'a ani ko duwana ko yimɓe men ɓeɓɓe aritiɓe évita huɗugol ɓe e memmingol pankare sengo maɓɓe wiɗen ha tikku men no na tikku aqida ɗo ahli sunna wal jama tawi Rasul sallallahu waalo ko tawa hino ko ɗum ɗo o janngana o waali ɗum ɓe Allah o maccuɗo maani o ɓiɗɗo maccuɗo ma ɓiɗɗo korɗo ma heno mo min artirim min jonnitima Allah men tori kam si tawi himo woɗuno ko o waɗi ko moƴƴi ɓeydanmo joddini si tawi mo woɗuno ko o bonni yawtan mo yaafano ko ɗum wodete ɗum woni duwaw ha ɗumde ɓe siiha ko siihaji ɗum no ɗuuɗi kono siihaji arɗini fof haray waɗiɓe ɗon ɓen no tonanaji سأجد اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الظلوم والخطايا jaka beda panene ya fi problem pakka sikodo no kan jangano ko mum motorat ko wasi qur'an bi ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Donc kono na golte ya biye kam andi be ko do police kuli moƴƴude si tawi oɗo welani ma faden ma bernde nden e bankal probléme di mana añaniɓe corana goɗɓe aw haray ar opposition ka sort bagal tilka ummatun qad khalat lah apa kesebab kalau umat sampai malah usaruna amadang yang ini ada pendongkan dari mufti PVI dan nangal golle di moƴƴi ko ɓe bolluno kon fof joddi mum ndin kamɓe jeyi den nangal golleji bonɗi ko ɓe bonnuno kon fof joddi mum kamɓe jeyi on landinataki ko ɓe bonni oɗo position hikkiti ɗon kono watta yawtu ɗiɗo ɗiɗi daroɗa e wirgol ɓe ƴawrino ɓe tipporiɗo ɓe waɗi ɗum ɗo ɓe wattitiri ni ñalla huɗugol ɓe accaɗo misa e bandije ɓeynude nder adnaɗo kan suba seeɗaɗo bagre o ɓe wayi huɗata ɓimɓeji kede jemma ñalon hay ko turdema so daali vidéo ko mo yi ka Facebook ka ɗuma par ce que woɓɓe ko mo juula tawa hay ko julde tigi ɓe accaɗi huɗugol ɓen sanni ɗum ko albala uɗi ɗumɓe kiɗi joni noon ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe haray kaɗo diina l'islam idéoji majji ideya diina l'islam kan e ko diina l'islam on dokka kon e ko wona wowle e tenen masengo kaɗo diina no waɗɗi en enen julɓe men andugol ko honko wiyete kaɗo diina l'islam feññinanen e andade ken kadi gonɗo wiyete kaɗo diina l'islam on habaru par ce que si waɗɗi ni hawnaki ka woɓɓe goo e men sikkata wondema ɗum ɗo na ko hana dokkede ɗum ɗo koko hana yimtitede ɓawa muɗum ɓe terto ta ɓe tertete ko kaste ɗaɓɓede kon ko woni ƴalɗo woni nendu kon
e fingonta neɗɗo kewkatna maɓɓe alaka diina islam kan taw ko diina ka ɓiɓɓe adama ɓen taga e mum kan taw c'est à dire adama yankoɓe ɓe fuu kala ko wiyete kon espèce humaine ko allahu dan on tagi ko fuu taw nde tawno ko kanko woni baƴƴo seniiɗo kanko ɗum woni gonɗuɗo kanko ɗum woni tedduɗo kanko allah subhanahu wa taala kanko ko lutti ko fof ko loɗɗum ko lutti ko fof ko hatun jinɗum allah daali subhanahu tuɓal senade wonanimo kanko allah subhanahu ko kanko woni garo si woni ko kanko woni garo o ande haray hande kadi lutta ɓiɓɓe hunde siwana hatun jinɗum ko waɗi noon kala ko wonamo kon fof yonani ko taga ko fof albalaw e loɓɓe e jasere e femɗe ha hewti wala gon maayo kala mo annduɗa o waɗo o maaya o maayay andu ana mo wondi e koyngada e jasere e femɗe e goƴƴu e taƴureedu e nambara fof ɗo mawde ko ɗaɓɓa nambara ko fof si anndi ɗo wondi maaye e wonde ko doni ala ko beyɗo mo yetto kano wodi tan albalaw ɗum wala gon maaya ɗo woni wala gon maaya tawa kala ko yangiɗa ko ɗafɓuɗa ange building ji ma e otoji ma e compte bancaire ji ma fof par ce que siko nawnani no deeɓuyo seeɗa a ɗum ɓe ka otowal ma ina waɗe kan set privé wat maɗaɗa nawno kono kanmo koye se fatike kala a ɗodiri e jet privé a ɗodiri e hôtel 5 étoiles a ɗodiri e ɓeygude ma ɗum a ɗodiri e compte bancaire ji ma haray piima ɗani e lanni a sortama e ko jeyɗa ɗon noon siko président de la république wiyatake ko joni président amérique on awa en plein mandat joni ɓay haray o maayi haray ko mandat on continue ɓi o maayi par ce que ko président amérique maayi si état ko ɗum wasi constitution maɓɓe waɗi vice président président mon bakkite on non bakkite ɗon par ce que ɓe gonniɗo ɓe anndi maayata ɓe anndi kadi maayinde no wawi arde tout moment ɗum wasi constitution maɓɓe waɗi vice président ko ɗum wasi hewɗi si ɓen jonni goo président no vice président ñawata ya jom goto wata alhaali ɗuman donnoɓe ɓe wote donc fof koye constitution maɓɓe mbawi joni noon haysi ko ɗum ɗon ɗum allah ɓurdi e ko lutti ko tawi kon kanko maayata ko lutti kon ko maaya ko tawi kon ko lutti kon ɗum maaye kanko maaya haysi ko ɗum ɗon ko ɓurdi ko lutti kon woni so wi subhanahu huwa albani ko lutti kon kon hakkildi mo yiɗuɗa ɗo no hakkildini siko makko gandal nantirɗo inde e lollugol gandal muɗum no gasaren hakkil jinne e ɓengol dokkiɗi maɗi no ɓiɓɓe mamo hakkil jinne e fuuki mamo hakkil jinne e siko marɗo ɗen jawle no gasam hakkil jinne e gandal no wodi ɗo yimɓe ɓe tata no hokka jawle ko alaka han daɓe ɗala ko wiyete yitere ndi kaɓe heɓatama andal no wodi yimɓe woloɓe ɗo piɗi ɓe faale dafkara ɗe ha e janga Qur'an hino wiya yahabu liman yashau inahu wa yahabu liman yashau al-dhukur aw yuzawwijuhum dhukuran wa inath wa yahbu liman yashau atiqa yani ko ɓuri lollude ɗam siika aya o an so wonmi wolani ko mbana jangde min ni kala aya Qur'an ko hay kalimaji ni nodi plagore noon ko islam kalimaji aya ɗiɗa ko aya goto hay kalimaji ɗi nodi plagore noon ta yaye pourquoi ɗe ɗum ko par ce que ko ɓuri welde ɗi ɗon tago noon addi woni yani ko ɓuri lollude ko fof andi ko fof teknawne timnana ko bobo diw ɗum ndiwno wona e laabi sappo diwe bobo goto wato yahabu liman yashau inath donc si iwi ɗon kadi haray kadi ko hikki ɗon kadi ko ɓurata no gasa meddude mbi seeɗa heɓugol tawa heewa
ko worɓe ɓen wa yahabu liman yashau az-zukur ko ɗum ɗon de kadi ɓuri welde fi neɓay ha si wiye a waɗe ndiwdal ka aw yuzawijuhum dhukrana wa inan ako mbaali maɗum mo jiɗɗindiranda joni noon ko telemma tawi ko ka heɓugol hunde ndey woni piiji ɗi boyirani ɗi boyiri amma noon ko ɓuri sattude mettude ko tata ko ino no wawi mettude heɓude fewndo ɗo tawa ko ten possible sinan ɗon de ko wata wonde ko heɓani ɓiɗɗo yawtiɗo wana ɗo wayi way e programme e ɗiɗo weyi no sakkitori noon ɗo ko yeccali mayel taw halima o waɗa kadi mo o fata waɗata ko wiyeɗe yiide ɓe fatata no woni milliardaire rewɓe kala ko gas e rewede ayi ɓetonaka ɓe sakkitora ko wiyete insémination ko naati ɗo ko par ce que an gon sperme ji maɗi ɗi wawata hedde ɓiɗɗo ala to sperme ji ɓeynuma mo jogiɗa kakki ɓiɗɗo dabbaka ɗo haka joni noon si ɓe ƴettoyi noon ombiji e debbo goo mo tawata kanko ombiji makko ɗi no wawi contribude progéniture haka ɓe ƴettoyi e gorko goo kadi ɓe hawtidiri on ɗon iɗon andi on ɓiɗɗo heɓu non ɗon no laaɓani on posna ɓiɗɗo mon ɗon to hoolaki waɗe testade en daaɓa on dépense ko yaade $100,000 ɓi yo wiye hiɗon jogui ɓiɗɗo kono ɓiɗɗo na to mo on ko ɗum waddi si Allah subhanahu wa taala aali e neɗɗo kala piiki ɗi tawata ko kanko tun ɗi hertori goɗɗo goo wawata heɓde ɗi si wona kanko ko laɓɓugol ko wi ko wa jaalu man yasau aqima taw probléme aade e jippiji alano ɓe ɓen wiyayno ɓe liɓiɗo kono aade en ma o kanko koye e aade en mitti fi Allah ɓuɗɗi tagu hay mayɓe ɓen sabi wona a ko luttuɓe joni ɓay haɗa probléme ala ɗo andotako ko hay mayɓe ɓe mbi Allah ɓuɗɗi taguɓe kuusi moɓindirama mo kala aade en mum koko ɓen joni noon ɓe o panɗi ɓiɗɗo ɓen ɓe wawi tirtude ɓiɓɓe woɓɓe goo ɓe awa e maɓɓe ha gasa ɓe yaltinaɓe ɓe inna ko ɓiɓɓe maɓɓe kono kamɓe Allah ɓe pamati ko wi ko wayi jaati wayeɗe aduna e sawa iman ɗum wandu maɓɓiɗo orma par ce que ɓe andina ɓiɗɗo joni noon ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe kanko Allah subhanahu wa taala ko o tagi kon fof ko o tagi ko fi yo rew fof kadi mino rewde mo kadi no makki innanimo kadi ko kanko ɗum woni ɗo solmen ko ɗum so wi alahu lhalqu wal amru in kana lahu lhalqu falahu l amru seydna abdoulahi ibn abbas o wi e aya on no dari aya on o wi'i wawɗo wadde ɗiɗo piiji fof ha yalko yalaɗo huwal mustahabu an yuɓat o haanare hen o joni noon kanko Allah subhanahu wa taala o wi lahu lhalqu wal amru si tawi in kana lahu lhalqu falahu l amru si tawi ko kanko ɗum tagi ko kanko ɗum afrikata kanko ɗum addi ndiyam kanko ɗum ne'i kanko ɗum waɗi ɗiɗo piiji fof ɗi jeeɗen e sappo haray ko kanko kadi woni ko ruttati fiyaaki kon ko kanko pewjata e hoore tagi ko haray mo waɗa contrôle ɓe tagi ko haray mo haani kadi ka o contrôle o tagi ko sina hara koye o tooñe so yiɗɗo subhanahu wa taala ɗo yeyimo tooñede wallelan ɓe ɓe tooñudela wallelan ɓe tooñudela mawɗo wi ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim ta sirka kala de sabu shirku ko tooñe mawlana ko piiji ɗi Allah subhanahu wa taala heltoɗi ƴuuji a memi ɗon haray ko ñimi ko kanko jeyi rewe ko kanko jeyi dewal ngal ɗum ko jeeya ko wiyete dewal kala ɗum ko ɗum teddi ko ɗum jangi ko ɗum wiya waliyu ɗi waliyu ko ɗum yiyata haa ka mutoyi feƴƴaani wonde makkuɗo feƴƴaani wonde ƴiyaken haanugere patron mon ko gooto wiyete Allah ko ɗum no waɗi kala ko wonaama kon fof ko tagi ɗum ko fiyo rewmu ko noon moƴƴiniraaka ko geɗe kadi fadari ko hayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fi samawati wal ard tawan wa karha kullu lahu qanit
Allah dari ade e ha ko wona dina Allah ko woni ko be dabbata ko dum ko be rewa kambe si be watti di ke dum ga gasi be yow awato kan ko on do ko woni ka kam woni ko jedde ko woni ka leede be jeddi ko fop hino neta ni no jabani mo no yanki na ni mo ko jabide hoore newaade e ko jabide hoore fossede o wi dum do fof no yanki na ni mo no wallina ni mo daande no janti oɗo needi ngol jango e jogagol makko doole hingol abde sanga ko patron o wiyo ngol alɗon ngol hoota sanga ko patron o wiyo ngol to ndiɗo nguleedi wakkataji njeeɗo naagi e mouvement mum e des plans d'identité fof e kala koodi tuɗɗude kon fof e nduɗo hendu fof no accepté ko Allah subhanahu wa taala wi ko ino jokkima yahti tele maten ko koode ɗen e planète e piiji ɗi Allah tagi ɗi fof o wi o waɗi ɗum fof e ɗi dari parti go and then surat Yasin الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر فلا الليل سابق النهار كل في فلك يسبح سابق كل ما جبر kala no jokki orbite muɗum no yaade e leere yi'aande ɗe montoro wowi wiide ɗon 12 heures tas ko ndaarata montor ɗi kelɗuɗi ɗin fof waɗay 15 12 heures Allah wi woni 12 heures nangue wi woni 12 heures sewdo wi 12 heures environnement o goɗɗo wi 12 heures hay goto certatat par ce que ɗum kala eko jokki kiifu mum ka programme ko Allah subhanahu wa taala wi o wi wona nangi ɗen suusi feƴƴitagol lewru ɗum wona lewru ɗum suusi yewtitagol nangi ɗen ko lewru ɗum hawti e vitesse mum o suusata feƴƴitade ko nangi ɗen hawti e vitesse mum o suusata accude distance waɗa ɗon e programme ma Allah waɗi o wi fi wonɗo wona ɗum ɗon tum ko kala planète je luttuɗen fof ko ɗum ɗi falaki yasfaw kala jokki ɗifu mum no yaade ko Allah wi joni noon ko tourni planète ere nde heƴi tourni naage heƴi yeddani woni ko Allah wi ɗon kadi yo ɗum tourne heƴa sina jam albala o parata ɗo fof no heƴituma ko ɗum wasi qur'ana wi wondema so tawi ko goɗɗum ngoɓe ɗaɓɓata si wona ko o wi yo dokke kon awa haray wawi sapputo ko netanimo jebbinanimo kono no ɓuuri ɓe ɗurde no ɓuuri ɓe dollude no ɓuuri ɓe pijiɗi keerata joni noon ko ɗum waɗi si kanko Allah subhanahu wa taala o heɓtori ndewaga kanko jeeyi ko lugdi kon fof ino accepte ino rewde Allah subhanahu wa taala joni noon an kadi koye nder ɗum ɗon jeeyaɗa Allah subhanahu wa taala précise fi programme o an kanko wiima ko fitratallahi allati fatara nnasa yani ko diina Allah ka Allah natɗon tagi yimɓe ɓen e dow muɗum ko moƴƴiniraɗa ko fi jebbinagol ko fi netagol sa nganniki a nganni tun a ngaɗa a waɗiraka fi a ngaɗa bannoɗa dande waɗa ni ɗe waɗa ni kolli ɗi waɗa ni sa ɗatina ha ɗaati taman sa nganno ko ɗum Allah dare juulugol mouvement ji wonde e juulugol ɗi dano tawon cere ɗen fof golla cere ɗen fof golla a nandi ɗuɗɗen andi ko moƴƴiniraɗa ko piƴ par ce que so darde no ŋaññi ŋañ tawa a wawata wadde ni a wawata wadde gonno sujjorayno konno sujjoraynoɗa ɓannoɗa joɗɗa konno tawi hawo sappotoɗa hara kolliɗi fof so sappoto nde wotere ñaa nde wotere ba kono sappotono ɗum mo newni ɗiɗo fof ya du faɗaɗa namude o sabu koye ɗum tafaɗa moƴƴiniraɗa ko dewal ɗum wasi joga e piroɓe qur'an ɓe wi o aya avocat ka suratul jinni ɗa wa anna masajida lillahi wala tad'u ma'a allahi ahada ɓe wi wondema ino sella juuɗe ndere kono maɗa fuɗɗo wonde gonga yatto yaya on ɗiɗi ko juulirɗe ɗen si kono harana ɗeɗa innal masajida no juulirɗe ɗen lillahi ko Allah jeyiɗe wala tad'u wata ɗe rew wata juulirɗe ɗe rew si tawi ko juulirɗe ɗe wiya ka rewɗe so en tawataɗe sanni ko ɗe juuramaɗe ma allahi wondude Allah ahadan hay e goto ɓe wi wondema ko tere neɗɗo o tere makko ɗe juulirɗa ɗe hundu ko wolay ko teral ko ide ɗe ndaari ko teral ko
noppi ni jan ko imam ko ter algo berne mulai Allah subhanahu wa ta'ala yang kini mimpi to fi darnga ko ter algo wala tinam ala salati fi salati al-fajr yang kinarne ko berne yang kinoto jude sujai ko bidi bidi ko waden kere julir da don wanda mak Allah wala don jeyda wala den noddu de do ko harana pada tadu to men ko bi do adama ko tafa ko dewa jonno biiji hay ko composé mo kon ko woni mo kon jikkino jabbi si tawi o yebday ko seedani e makko yebdata 90% e makko no jabbi par ce que piiji ɗi tawata iɗi e maaɗi ko composé ma kon organe de maaɗi iɗi waɗa e règle mo anndanɗa hoore ma iɗi respecte règle o no respecte no yaade par exemple wiyama appareil circulatoire appareil respiratoire woni e maaɗa kami ngapa digestif woni e mana mo jadi no anda ko do jijan na wira dan tournir non kan kan e amman sani mi dula ta apare ko la do ma mo wi dan wadi mi do ti o tak ma mi do ki do ko mi no program jijan na do ke kanu ke program ko pa mo won ya kanu e dim piji don ko e nyame den program ma am ko ma no jadi palla ni kala pimu ko memmi di e mawo e ko amene ga programme ina bakaji di ko arga ko Allah wir no non gassi ala en ne pala ma yal ko signala e ma da si ta tanto ko ni wala programme di no wadra kanu ina na gongon ala mene ga be hatti men futti jul ko dala ko forza situation ha gay ko sotto da hata wa ana la jeba ne ha to tan ko bi won e mada woni ko notodiri jaɓi ko Allah wi gonta e maɗa e donc jonno musidɓe julɓe tedduɓe ko ka ɗo wiyete diina Allah ka jonno ɓiɓɓe adama ɓe ka ɗo diina Allah subhanahu wa ta'ala tati ɗawi e meɗen koka waɗira e meɗen ko wi honɗum ko wiyo e wawu wurude hoore ɗiɗo leydi tawa hiɗen teggi wuren e gurdal newiɗan ko ɗum woni ko Allah hakkirani en ka diina enen ɓiɓɓe adama dennananga nema ɗi Allah foti o okka yen ɗin fof imo okki kono amma wuurugol e hoore leydi nin ɗo tawa en uttini en tubbidirta e waridirta en lorridirta ɗum o wawi marde o si tawi ko Allah jaɓi ko hattama ɗo wasi Qur'an Allahu yad'u ila dar salam Allah ino notta faade ke galbe kisal o do l'islam no notta e faade tuttu faade ko wiyete paix faade ko wiyete paix hada l'islam ɓurɗo mawnude o si tawi tawi ko on andama wooti ɗiɗɗama o waɗama goto o rewama aray hande kadi kono ɓuurinen ka hoore leydi ɗo o haraji den kuttini haraji ɓittiri ma ko ñameten kon ko yareten ko ɓitti ɗum ak sam koyno mat daare ko combien de litre ndiyam yarete e nder Bruxelles tum so landi ke statistique ɓe ɓen ɓayɓe no wawi ɗafude bayamde ñamde nde yarta ordinateur o voilà heña ɗum fof mu yarta ɓen cintide ɗum ɗiyan consommete e nder Bruxelles ɗum ɗo fof ko andirɗo usine hay goto ala Amérique usine hay goto ala e nder addal naw fo wawa moƴƴinde ko wiyete molécule ɗo ndiyam nan kon ko wiyete kon H2O la vie ko wiyete gonɗal ala ɓortoɓe ɓe développé ka technologie maɓɓe kono ɓe wawade moƴƴinde e molécule ɗo ko wiyete ndiyam ko pas produit ko Allahu lan on woni ko tagi ndiyam kanko woni tan ɓe ɗuɗɓe ko ɗam wona yarete ko fof Allahu lan eɗiniɗa siko naɓiɗa wallahi ɓe wawata moƴƴinde litre goto ndiyam e litre de l'eau technologie addal law usine ɗi fof ɓe haqqille maɓɓe ɓen gogata de litre goto ndiyam ko wiyete ndiyam ko ɗan noon ndiyam Qur'an en wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy mi waɗiɗe sabuɗan ɗo ndiyam ko woni ko wurnata kulla shay ko ɗo wasi Qur'an wi afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
seke so dari on fura ɗon koto watira ɗin question ji ɗi Allah landi ɗo ko question ji ɗi adnan a hoore ma ko kanji woni base ko wiyete gurdaka e teddungal e ɓurtu e développement e nder adna o e tawde kadi ko kanko ɗum hertori hay goto wata ɗum jiɗde si wona fara'aytum naran allati turun a antum Allah subhanahu wa ta'ala qala a antum anfaqtum shajarataha am nahnu al-munshi'un on parle pas de développement sans l'énergie e kala facteur ko wiyete yiite ko boko waɗi nde tawno gurdnan ala e ɓaawo ko wiyete yiite kon kadi ko wawi ko wiyete énergie ko o addi noneji ɗuuɗuɗi ko wiyete yiite kon no heɓa tawi yiite ngen no heɓa e gen nder ndiyam nde barage mi to e lekki yiite ngen hendu no adda o e ɗuɗuma o e ewliyen ɗi pripiriji ɗi yoto tawa yiite ngen iranium no adda bitan no adda par ce que iranium mo français ɓe woni exploité de on e nder Niger déchet iranium mom c'est à dire si ɓe ƴetti ko ɓe faala kam ko haaji maɓɓe woni e mum kon ko haykoyde kon ko woni huɓɓinde courant feccere France joni noon ko ɗum ɗon fof ko exemple kala ko wiyete yiite kon fof par ce que sa nani a yari sirin ko yiite ko usine sa dogge auto wat ko usine sa ƴawi avion wat ko usine sa ƴakki biskire ko usine sa hippike kukkune ko usine sa ƴetti comprimére ko usine ko yiite ko ɗum waɗi piiji ɗi fof no waɗa yiide hay yiideteji ko hay koye nde kon fof o ñootto wawi wonde yiide hay hakkiki ko a énergie par ce que minen komin janggayno électricité minen ɓe kuɗɗorno te jotnani min gaysoɗen ne waɗini ha min mem ƴetta voilà donc ɗi piiji facteur ɗi ɓurɗi wonde important ɗi tawi somo haddani yimɓe ɓen ko ɓe wata wurdude Allah dali inna ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwinin ko wiyete yiite ko min waɗi ɗum waajitor ɗum kono noon jiyen ngeeɗo yiite dégaji makke huule ngeya mbiyaagi ndino wuli ɓuri ngeeɗo ko wiyete tadkirat amma noon wa mata'atin mo ko weeni ko duntitor ɗum wonande wowɓe annduɓe ni mum ɓen taƴini enen woɓɓe goo yiite ko ɓe anndi kon fof ko leɗɗe yorde ɓuɓɓama ɓe annda yiite no heɓo e ndiyam ɓe annda yiite no heɓo e uranium ɓe annda ko yiite gontete ɓe annda ko yiite moƴƴini otowal ko yiite moƴƴini avion ko ɗum so wi o mata an annduɓe fi mum ɓen kadi anndoye no gerta e joni dennanagal ɗin piiji ɗo e gomaji allahu nan ɗo mo ƴettani en cham piyo adna o newo kono amma wuurugol ngol tawa no ɓuttiri ko ma allahu nan ɗo mo anndu koma jeɓɓe gongol julɓe ɗo wasi rote garo mbi o wi donc pas être humain sans no divin e wonata wonde yimɓe ɓe Allah faalaɓe tigi tigi si tawi en haɓidi e Allah en jokkaali diina kan so ƴakkiti diina kan en wonani julɓe wonen kayuuji waroɓe moƴƴinoɓe bombuje wara boboɓe wara paykoye tawa Allah yurmede ko ɗum wonto e tegi إن الذين يدخلوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام النار مثوى لهم jaɓuɓe ko Allah wi kon ɓe wona yimɓe saliɓe ko Allah wi kon wona wa mummudeji wa baaɗi hande so wi o adna mo yiyota ngaluji ɗi Allah waɗni oɗo adna ɗi kañum e ko technologie on avance on usine ji ɗi moƴƴina hano ko julɓe wiyaynoɓe la ilaha illallah muhammadu rasulullah wonno bewtude e ɗum wonno sendude neɗɗo kala wonɗo ka hoore leydi ɗo heɓayno bila makko o heɓa moye voiture ɗiɗi sortiji si o heɓa ko ñaama ha o ma yaraw sonjaki kono may wona yimɓe feewɓe annduɓe Allah woni ko jogii en kono mbiyo woni fewtude e nder adnam ko ɗum constaté ko piiji jeɗu e nder adnam nder wonde wonde pombu jetano saaɗinede économie adna Allah fuu no jonna yimɓe fuu kono ɓuuɓɓe tata kala ko ɓe heɓi oya chef docteur Oumar Abdourahmane mbiwno kon firgoloya aya wona ɗuttudu amwalakum sufaha ƴettu jawde mon ɗe jonno ɓuyɓe ɗay ɗuɓɓe ɗen jawde Allah subhanahu wa ta'ala waɗi on daraniɓe ɗi halfinaɓe ma daro
parce que tay économie yani hare no as ko yimɓe men dari kafaji ƴetta soppata koppi ɓe uggini ɓe suɓɓiti nder wat parce que so tawi mbuuɗi ala hande gurnan ala mbuuɗi ala ñamata ñawdotaka wonotaka mbuuɗi a jangata si mbuuɗi ala oɗo si l'islam waɗi fugalal ko e tugade ɗe jowi l'islam waɗi ɗiɓo zakki ɗagoɓe ama wala ɗulɗo ɗaari mbuuɗi si mbuuɗi ala ara ya maayi après ma umde ma hare affaire ma hunde masa si tawi tempo si o balo waɗanama ɗo transfert makko 75 millions d'euros 254 ɓoya David Beckham ko yaani o club mo yawno Amérique ko 254 millions de dollars joni noon sifa groupe ko sifa ɓe jaɓɓe milliard at malla fof no jonna yimɓe ɓe tata ndaara e ake kota hakke makko woni fuu bala fof tawa annduɗa ko gorko ni est ce que debbo taw jonno ko honno hunjotoɓe Qur'an jokkuɓe fi diina ko honno nawnuɓe weelaɓe hanaɓe walliteɗe ko honɗuɓe heɓata si tawi piiji ɗin fof joni nama sifa ɓeeɗo premiére fois ko l'Amérique en 2008 komi tawno ko ɓurno mawnude ko médiaji ɗin fof woni wonde ko neɗɗo marɗo jawdi maayi tawi ko windi wondema kala ko arti ɗo fof ko bareeɗo ndurono ɗum bareeɗo yaltine no peeñe no loode ko kaltene million ji dollars moƴƴi nawnude waani ata ko ñawde donc ko ɗum waɗi ko ɗum waɗi l'islam yeeɗi e wonnema ko enen yaltinana yimɓe ɓen ko enen yaltinana yimɓe ɓen ko jogooɓe holla ɓe ko nafata ko fewna ɓe fii yo gurnanɗam marsu ono nande famade aya kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas ono woni mofte ɓurɓe moƴƴude ko yaltinana yimɓe wona kuntum yaltinade yimɓe ɓen na yaltinade yimɓe yaltinanade yimɓe ɓe jogooɓe hollaɓe ka yeɓe hollaɓe ko honno ɓurɗisendirde ko honno wondirde ko honno ko kala heƴƴirta haqqe muɗum hara gooto koota ndaareɗi gayi arani wona seydna Omar ibn Khattab en tant que président de la république chef de l'état ko honno jogorno mofte nelaɗo ko honno sendirno o nunɗi ko honno mo kala heɓirno haqqe mum siɗo wiyeɗo porta ɓeyɗo e boobo ko seydna Omar adi yobde boobo seydna Omar adi yobde boobo seydna Omar adi noddi sude seydna Omar adi waɗude gouvernorat ji waɗa quartier ji waɗa commune ji administration ko kanko adi haɗɗinɗumde nden état julɓe ɓen ono wi suttaji wiyeede état julɓe ɓen piye woni e jam on mbani seydna Omar ibn Khattab kanko adi organise ɗum haa gasi mo kala hetti haqqe mum ñande goo sahabaɓe jiɓiɓe tawi mo jooɗi hay mo fesude ɓe ɗuman kolgal o wi on aɗɗuna o wi ko dongal an ngal teddi miijiti em tawi responsabilité an wonno mawno o wi si dammol seli géré kore ko misan woni on addan ko min landitoyde min on dammol ñandeɗa président de la république julɓe no wullude fii si dammol seli géré kore kon ɗo waɗata population mum kon ɗo waɗata population mum e hino kaƴi tapanoji ɗi e Allah wino ukhrijat linnas yaltinoɓe yimɓe feewi nangini yimɓe ɓe ko soobe ko huccini ko welni ɗum ɗal waɗi daɗɗi gurdam maɓɓe président de la république mo neɗɗo ari tawi ɗum ka bureau mum haa gasi ɓe yewti seeɗa o ɗarini lampuɗo o huɓɓini lampuɗo maɗɗi yaati o wi monsieur le président ko on ɗum ɗarini lampu huɓɓini lampu o wi miɗo annduno ado mi namade nan mari weltiɗɗe siɓɓe enɗan haaju maɓɓe no yana yam o wi jonno so ɓe ari ka bureau an ɗo si tawi arɗo ɗo on ko arɗo ko fi golle administration ko mi lamani sampum kon ino oɗo lampu ko état woni ko karɓe so tawi ko siɓɓe an simplement mbari ɗo an ani ino oɗo lampu ko jiifaango oɗo détournata million ji pays leydi fof jama o weene soñño voilà l'idéal de l'islam فيوندو عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامسة
khalifaɓe kuyi no hakkude makko e ɓe kono jikku makko ko anndi ɗon l'islam o kono ɓaawo ɓe ɓurɓe ɓattaɗena ɗon ɓe nannda ɓe wata adda e ko noon moƴƴugol ngol ɓurdiri khalifaɓe feƴƴuɓe ɓe fof ɓe tawi ko on ɗon ɓe wata hiitinirde e naya on e ɓeeɗa Aboubacar Omar Ousmane Ali ɓe waɗi Umar ibn Abdul Aziz jowaɓo maɓɓe si wawawi wonde hakke ma ko jogino jikku moon e dowɗo makko o tabintinni nundal e pewalɓe kulol ana ha nallan fof welti pays o fof welti ɓe ɗindiran tawi goto lorata goɗɗo ha mummunteji ɗin jokkiti yimɓe ɓe tawi ñaariɓe bare fottay ko kala wiya kuma good morning ɓe yaa tawi ñaari e dowru fottay kala koma wiya good morning ya fof woni e jam premier ko andini wondema goɗɗo waɗi ka saɗa goɗɗo yawno ka pulule e balle o yiɓani toon ko honno wiyete honno kullino ñaama kullum o ƴeew o waali haɗa hay kulle ɗen ko jiggole yummodira ɗum e hakkude fay o yi c'est sûr goɗɗo waɗi ka saɗa o arto tawi président mo parti jawde yimɓe ɓen hetti ha jaw itta sakka lima zakka ma haydini jonna goɗɗo ina ala ɗum waɗan huuɗi mi ala ɗum waɗan huuɗi Omar ibn Abdul Aziz waɗanilan logement sociaux yoɓanilan ɓiɓɓe am ɓen ka baytul mal ko ɓe jangirta ko yoɓanilan courant e ndiyam holtinilan ñawdilan goɗɗum watta huuɗi ma jindiɗani zakka ma ha wakka sawalamu ɗon kanko sabu sewale muɗa ko ɓen woni o yiɗo ɗon Omar ibn Khattab gouverneur makko go wiyeteɗo Omayi Seydina Omar ibn Khattab commission jippuɓe ɓi jawle ɗen économie et finance o haa ɓe nder banque centrale ɗum ɓe mbaytumano ɓe tawi ko excédent wedde excédent ko tuma golloɓe ko yoɓa dépense état o fof ƴini ɓuɗɗi noon ɓeydoɗo tawi ɗi ɓuuɗi ha hibbiti ha feɓɓiti ɗon andi ko fewno on tawi Abou Zar el Ghifari eccisaɗo o wi jawle ɗum ɗi weɗi ha o wi taw mimo ko jeeya o yikki fe o yaha ɗumore sikke o ba iɗon andi Abou Zar el Ghifari ñande o feƴƴinno ka fulawa mum donc ɓeygu makko immini ɓiɓɓe makko ɓe yaha daro ka laawol si ɓe yi ay feƴƴo o ndaara ko duuna ɓe makko surat ɓe gari kono sahabaɓe bo no yawno ka woɗɗi no artude ɓe ɗiɗo ɓe tawi ɓaykoye koye ɓayko koye hiwri ɓe haa gasi ɓe inni ko baaben am feƴƴini koye yo ngar men heɓade koye fulaso men woni ko minen ɗum woni yo ngar juula noon ɓen baaben am e duwano noon ɓeyni on woni baabe mum o wi ko sarnel ɓe faari goɗɗo e maɓɓe tawi no tawano ñande nelaɗo maako no goɗɗum fi makko tawi nelaɗo maako na Abou Zar ɓe faari o jibinte ko o weddiɗo o feƴƴinane kadi ko o weddiɗo wi nelaɗo ko wondi ɓe yeyɓe juule mo ɓe arti jon noon ɗo noon tawi o mayi gouverneur makko ɓayi Umar ibn Khattab tawi banque o ñibbiti haa gasi o goɗɗo wattende e jawle wondeede makko ɗi sennitane yimɓe ɓen o yamiri kala gouverneur a makko yo waɗu liste yimɓe haton jimɓe ɓen haton jimɓe e jawle ɓen o ardora liste o gawkorat Umayr ani o jonni Umar ibn Khattab liste o haa gasi o ndaari o tawi dow ko windi ko Umayr gouverneur makko on sa wi Umayr Seydina Omar woni o gouverneur jo an tigi tigi andeta ko tampuɗo o wi mi numɗi mi feewi ko Allah ko honɗum mi heɓi Umayr wi wallahi Umar salaire amen ni no yaade kono a yamirno men minen ɓe lamminɗaɓe yomi yurminɓe ɓe laami ɓe jaka mi okkitiri no haami tan gouverneur o wi jaka okkitiri no haa tan Seydina Omar darani mo sanki o ɗiɗi kanƴe waɗi ka babbu makko wi yo gooto yaade o aroyi haa o hewti ɓeygu makko haydima tawi madame ɗo gouverneur wi monsieur le gouverneur jombi ɗum hakkude yiitaari o simagal dongal o wi moƴƴa konɗum ni o yi ka gaamiɗol moƴƴinelomiro wimmi a wayno la saabu mi landima honɗum tawi wonanimo toon o yini ko ari on jonni o yimi honɗum ɓe udditi tawi ko kanɓe ɓeygu makko rondi ɗi juɗɗe fesi wi ɗumay a naatanaɗe aduna kala ine ɓuttini sipaɗin kay ɗumino aduna o ko ɗin noon wiyete ɗum président nas
jonno enen duwanoɓe jogade ne ɗumanno ko enen joga ka dande ko waylite tournet ɓura tawi la yarkubuna fi muminin illa malade ɓe regina en haade kilo sen nanggani donc ko ɗum ɗo woni l'islam on ko ɗum ɗo l'islam on paaka l'islam on ko paaka koyo wonde teddodire Allah rewe mo kala teddina oya hay goto ngatani oya lortani mo tampinani mi sakkitora ista goto par ce que tango no nangue moƴƴa dakko Moussa Baye banggue Mourane mon président mon tous donc hollugol wondema l'islam ko yiɗani yimɓe ɓen ko ɓurtu e teddugal oɗo ɓurtu e ngal ɗo teddugal woni ko l'islam on fanana ɓiɓɓe maɓɓe yoɓe wuuro tawa koɓe tedduɓe yoɓe wuuro tawa reedu maɓɓe taƴa yoɓe wuuro tawa ɓe jattatake ɓe tampintake mo kala teddina oya e nder leydi ndi juɗɓe laaɓi ko hay heɓeraɓe wonɓe ɗon ɓey hino hana teddinede ɓe moƴƴi e mum hara ɓe toñaka ɓe jampaka ɓe jattaka naɓeɓe ɗo hakkude julɓe ɓen kam hattinangol e wondema l'islam on yiɗa yo julɗo lordu julɗo ma julɗo tampi julɗo miɗo sakki goɗɗe issa feppiɗo hakkude mouhammadou rasulullahi sallam e sahabaji no wiya abdoullahi ummi maktoum non mo sakki toon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e nder dawa maɓɓe o ɓe wiisi yimɓe ɓe andanta hoore ma ta ɓenɗum si jaɓi l'islam mum ɓuray si yankoɓe fo makka ko jokkay par ce que kamɓe ɓuri jogade doole kamɓe ɓuri jogade tedduɓe tawi woɓɓe maɓɓe koɓe herferaɓe ɓen formuno waɗi rival maɓɓe fewno ɓe hen ɓe moƴƴini ɗon goɗɗo ko dabbo ɓenna ko oɗo duwa ƴettude minen ko ɓawa oɗo men woni vive kaari paakaari tawi no mbiye waɗino fo ɗum mum hel par ce que ɗo andi ko ɗuwanno si ɓe wii ayo ari wa qalu lawla nuzila hada alquran ala rajulin min qaryatin azim fadallahu yawsifuna rahmata rabbi e ko anno nde ɗo qur'an aɗa jippine e dow gonko gooto e tedduɗo immoɗɗe ɗe cayɗo ɗiɗo ala rajulin min alqaryatayn azim yani gorko goto nawi gonɓe ɗiɗo e ɗe cay maɗa sika gorko noɗa gon nato ba yani ko gorko goto tedduɗo ala rajulin min alqaryatayn azim on ko rajul on ƴettatana qaryatayn on ƴettataɗo ko qaryatayn on ko ala rajulin min alqaryatayn azimatayn ala rajulin min alqaryatayn azim no wiyama ala rajulin azim min alqaryatayn yumano yabtu tawi ko waɗino tulimo ɓe jon ɗon nelaɗo loldude e groupe maɓɓe e baseji maɓɓe e katkatije maɓɓe ɓe négocie ha ɓe jaɓi argol par ce que ɓe wi minen ko hatta men mbattoma kokkoyɗo toon ɓe yiɗa joddugo e makkoy aɗane jaati nelaɗo wi gasi mi organise ha nde ɗon ara hara ɓe alama ɓe haɗirande ɗon ɓen aroy tawi ɓe jooɗiɓe fuɗɗi ke yewte nelaɗo pelliti ɓe jaɓa e jooɗi hunɗo e tuggol ɗumo ngi woy kayiwire nakka tisma ari ƴawire hoore maɓɓe ɓe ya Muhammad akkunne bima allamaka eka yo Muhammad jannan ko Allah jannuma ko tawi aɓe o fof boni nela sallama ɗum sukken maɓɓe ɓe ñirtini yeeso mon sanji hagasi Allah ronki jande nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɗum ko keddude Allah tagi ɗum ɓi o ɗum ko o waɗi ɗum gunɗo ɗon Allah peli mo abasa fatawalla an ja'ahu l'ama abasa o ñirɗinike o ɓawdiniyako ɗon watawalla o hutti il s'est détourné il s'est renfrogné lorsque l'aveugle est venu à lui moom même ɗen wigol ɗeɗimo nela sallam l'islam ko gandal nawi dina tawa ɓe tawi waɗɗinaki nenaɗo perte Kenapa bosan? Penting, namun ingin di pengayo, ayo pilih, namun bukan berjalan. Biar macam-macam maaf lepas. Jonglongnya lah ingin ini harus Allah pilih lah seperti itu. Jonglong dari, kau tidak terlihat kekuat kau, piu dengan apa yang ngelasan, selama dari kau nela bahwa di kursi pun kau.
wiyata aya wiyanneraɗo yennimo aya wiyanneraɗo tappimo ɓe sanso yeeso andi bone mo ɓe waɗi gunɗo on memaji gunɗo on gunɗo nandi ta girɓinike ta mosita ni est ce que gunɗo no haɗi si goɗɗo girɓinike ma si moji ma fi on naɗi may ko so anda ko waɗi ko may ko hunde Allah bedini nanaɗo nde memaɗo e tusani kono hakke makko tawi Allah o nanɗo mo yiɗa yo julɗo lowru goɗɗo yo julɗo tambi goɗɗo o feƴi nenaɗo ɗum jonno yeeteɗan ɗum joni mo fewtuɗa direct yennuɗa ma mo fewtuɗa direct jattuɗa ma mo fewtuɗa direct warɗa haray ko honno an gerdeteɗa ɓumɗo jirɓinanama hujjama ɗum wonno ni nenaɗo ñawore ha ɓawti ɗum hande kadi kala koɓe yimo koɓe ɓorni o ko direct on tedjoɓe nayi aga o ara ɓe joɗɗinamo takko maɓɓe ɓenna ko o arno feynirimɓe sabu mum kanka ɓe won ɗon sédère sabu ɗum on donc haray ko raɓɓiɗi kon l'islam on no bindini en gandal e yettingol peewa e yettingol kulol Allah yankinare e naffugol julɓe ɓe e renta ko ɗo ɗum wonɓe ko ɗum wiyete kaɗo diina few jooha e hoore aduna o holla yimɓe ɓe ligne ñamde ka nangiti ligne o wo adnallah fof ɓuttay sifano ɓuttirno noon e tango fewɗo ɓe jogino adnallah fof wooli fi maɓɓe hay heeferaɓe philosophe ɓe portoɓe wi'i wondema ko rasul satlama wanno ko telemma 5 août e nder Allah o ha gasi goɗɗo goto no wiye e honno wiyete Lamartine o wi'i wondema si la grandeur d'un homme se mesure par ce qu'il a pu faire pour l'islam o wi je me demanderai qui sera comparable au prophète des musulmans des arabes si tawno mbirgol kaari ko mokko ba ko sagata ko ɗum bimana ko ɗum andirte ko sabu o natti adnallah on o yimi ɗo humpa ko hombo eɓɓidirte nabajo an ɗon ki Allah galteɗumaleɗo ɗumɗi ɓen amma ko wutti ko fof kala profon pensan ko nanɗon no wode ko wiye l'islam o heƴƴi ɗum no waɗi profon pensan ko wona wodede l'islam tuunine ɗumanne wata ɓurɗo hay goto huɗu ɗum yo tagu ko woni ɗum ɗon ko ɗum woni kange ko ɗum woni ƴiyal mo jokkade diina o naata yiite wuurɗo ɗo o no wuuride o maayi may ko naata aljanna ɗum woni neɗɗo sawaba e ɗi huɗugol ɗo naata e propanare naata e fiite ko wiyete peɗ donc hanti jiɗi jom jogtoɗen diina men kan anden koye hoore gonga wonɗe ko lutti kon fof wallahi gaynanta l'islam hay hunde hay fus mbana ɗum no waɗi koɓe woni ko wonɓe woni jokkude l'islam ɓe bonna inde l'islam kon honno ɗum waɗi no wawa ndenade nde yo ɗon gueɗe andi énergie nangue wi hakkille ndege marke ɗon ɗo distance on ko 150 millions kilométre pellati ngenu woni ka ñande ɗum ndi ari kanke tigi tigi walwa yimɓe jow ara garo wiyano wuttudega iyo geɗa yo nangen nane ene wawi ɗo usine ka piiji fof moƴƴino par exemple wona otoje ka geyyide huɓɓaɗo yimɓe jooɗiani ɗo wino wuttude geyyide ɗa nawa tawa kala donc wakkatalika ko non wayi yuriduna li yutfi'u nura allahi bi afwahi ɓe wawata kala gojo go wi Allah jaruɓe ko par ce que yiide e Allah subhanahu wa taala huɓɓi si tawi nde waɗgol no wawi nge ɗanninde a ɗum ɗanninta l'islam tawata o heddi kon kala problématique ɗi woni mum ko kamɓe mum gandi kam ko fandide ha hewde ɓe torki Allah subhanahu wa taala tan adna o andi Allah jonti l'islam o teddugal mugal Allah subhanahu wa taala